kakvi su utisci festivala? Veoma sam impresioniran ovim večerašnjim ovdje ugođajem i ponovnim dolaskom na Bihaćski festival 29. po redu, ako ovo da iduće godine 30. Nadam se da ću biti pozvan od strane gospodina Dilvada ponovno da dođem, a ovu publiku i ovaj narod strašno sam zavolio i nemam riječi. Evo da čujemo samo još za kraj vaše mišljenje o tome koliko je bitno da se čuva tradicija i kontinuitet jednog ovakvog festivala. Pa mnogo je bitno, da vam budem iskreno, treba da se čuva tradicija ovoga festivala, a i Sevda, isto tako da kažem, jer ne smijemo zaboraviti naše stare pjevače od kojih smo naučili i učimo i danas. Tako da ja mislim da će se ovo nastaviti ako Bog da i dalje. Hvala vam najljepša. Hvala i vama.